Number one, the Alibobina high bees, 100 chume. Masidi issue every citizen of Manipur, Yanadong Atani. Although Kangdeko, Okwigi, Ate, Okwigi, BJP, Manungi, Tashin Kangatre, Aduka, Tashin Nakwigi, Kahajika, layman the D, Masiki Posidi, 100 chume. Dictatorship, I see, which are knock and Bisunan Pasana, Yam Pasan, explain to Ogre. Explain to what is the monitor Yaba, Aduka Mina Tobana Yaro, have a Potomana, Yaman Sugai Hagre. Mazeda Aina Amani, Hanging Bonakwigi, Masagi, Kitang Sangdona Harabada, Kwigi, Hambada, Koishi, Congressi, Kamina, India, the rule tomatamda, or Manipur, the rule tomatam, the Manipur Gitose, Chantal the rule tomatamda, Aquina, Moses Mina. Magi favoritism lay do to that away na kushu yam khaligo yam khali aduga mase khigi layman na akhigi taseng na khigi citizen sing na pam da ba si congress to do matam do ko aduga adubu kon na khigi Rahul Gandhi sina akhigi mara president or makolam da magi simplicity adiki magi childish report mayam si mana phajana sum tam sum onthore ko ai haye congress ki favor sunate against sunate ko idea akoi mayam gi view ni adu aina ai gi personal views aina mo hajabani ko mado chemdorakre congress chemdorakre aduga hujiksi BJP matam da koi BJP da koi se adum mentally akoi adum kanu tawi akoi adum support tawi after all ma Hindu gi pa kanoni koni duni dani taw sida sum extremism lom the sum lakselakpa fanatism lom the sum lakselakpa se sida masidi too much ore masidi khodi hayeng masi bera kakni se na khalaga akoi mayam se khana matam sida yengo hujik taseng na haida center da ek BJP na leibadagi akoi gi kana no target to se haibda number 1 akoi gi cow vigilant kaina yamna thamgale ko adiki akoi gi inak nak na sida Assam da ga se hujik akoi gi akoi Christian ga se Christian community ga se loina mak akoi gi moje akoi mi pai ni ba hai ga danger da leire moje moige school ga se akoi gi maming si to yaro adu to yaro ga ne dictate am tawre moina akoi gi BJP gi akoi neda gi chief ko ri ba akoi gi Hemant Biswa Sarma ga thambi ba kanu mayam se madai da coming to Manipur da ngasai gi ai khoi ne yeng dam nuai jado poti ngasai remote control se ada sum paraga leiraga phana tawning bele ga so after all CM kanu je koi CM je koi masu maitei mo ne masu tawning ngani help tawning ngani adiki mayam che normalize ta na ban yam hona jarang ngani adubu ngasai gi adigi thingak popot hai gadra adigi tawunu hai sman order ma lebse ma se kaim ta ngamdre adoidi ngasai gi akoi hani bobina haibi riba dictatorship ne na haiba poche tamna sum mayek sengbe heleba marandi example di mayam noin khang iduni koi gi mana chi koktuk ta nongmei kap thara potun mawma si matam man chapa matam da chakanu gaina haire haina hallaga hanba wari bu ko sum example mayam lekre adoi da hujiksi koi biswana jo haigre moina tawradi miyaba ko aduga akoina mi or somebody na tawge haigana tawragana akoi gi obstruction leiba or restriction leiba sum pot mayam si akoi thengadam te khangdab na teba ado ngasai gi ke am tang ai point ga panjage ngasai gi hujiki ai ngasai haiba remote control na haiba si kai gi no haiba matam da remote control si mana Manipur da kainoma tawningba or kainoma tawgen khanba mayam si center gi ayaba yaudana deposit te adreba yes pandhada bim thade ko pandhada bim thade aduga phanje utilize tawrongani ko akoi adubati details di khangre tawdabu ngasai gi mayam ne penalty di kedobino haibda ani bobina haibda maina mayam ne penalty kedobino haibda ngasai gi mamang da tar ga leidu pot mayam je akoi corrective measures loaning ba pot or logdo pot am ta logdna leraga akoi gi praja gi against oina akoi gi materialize to ba tar pot mayam ko sigi pot sing se akoi na kitang khanbada nungai ta dana akoi na hani bobin hai du chumi aduga proof
proof su yam leire aduga huji day to day ju thoi ba ngate ni sigi pochi to ja sigi matang kida koi gi hujiki koi current kano habatari koi present government sina mo koi toina sum thamba wafam se habatari the past government they are responsible for the ngasai gi hujiki koi current predicament situation in the state hujik oi diba pot si masi se past government soi badagini makoi na responsible oi bani habana pot se dum koi ya matam na dum phongdok tana kano to pot ni habatari ado sai matang do jai mot matiam thambiyo hujiki sugar na haiba past government kano to wai de just excuse ni akoi gi haibam nei tana hai bai de mi di hai jei bo mojung khangam gani masigi pose da koi gi kana su elaborate toning de ko toning de means in the sense ngai gi kana da no blame to do si bo natro kana da no blame to do ai gi kan hojiki pass kan wo da government de blame to na tana mai asoi bu di ai si soire si ma singdok ngam jadre ba because mangon order phangdan toi ne ba ada ina nungai taba yam nungai jadaba kitang dictatorship ka mari leina bada aina haijarabada ain kitang nungai taba di ngasai gi government sembada or anything moi marakta revolt lebada aduda dictatorship oi budu di kashu kai di ba adu part of politics ne ba ada ngasai gi mi ngoi bagi life mang ba ya ba properties mang ba ya ba po chai da dictatorship tor pasidi taseng na koi gi yamna misfortune ne kai no da samna da hojik mayam nei khangnei ni aina haije mayan musulin adum yabini akhoi gi ai min adi urubna te ai di kano da buffer zone or red zone adu chalu bna tam cookie singna akhoi gi weapon sing je pair ga phong na chatle hai security mamang na chatle hai security sing kaim tong le aju video even moi de gi video viral thol ko khoi dum yam thengna jare adu sigum ba pot le re akhoi gi valley da na mu ngarang even ka sangmai da kan to budu wa moi kano masak to akhoi gi mainland Indian na kano akhoi gi phaba lai civil dress phaba lai wari boba sigi poche mamang da soi hajar hai ai gi sumang da kapa antro ai yena kha da kapa nungmai bu kadong khongoi do esom de lai da jalo question laga kano to ro dana akhoi gi coming to ro dana ada asai da akhoi gi outdated oraba akhoi pampi nungpi adegi pokhai do bong kra phajan na ma to ga adu just I was ni mayam to ido adu ngasai gi akhoi gi jisna Impal hai tar ko valley sidana akhoi gi hekta akhoi gi yekna bodong na nga pha dong na akhoi nupa in dhar ga hekta mayam rang ko sila pha ge be type le ba du ko chingdana akhoi gi ekdam free thadok ba sidi akhoi barel do syam ure mina haina bai wanga tana akhoi barel do u ba ji actual footage ne moi na mai do ado ai gi lengman da nomai ka phan bane ba thammaga kaim na te ba se ado si center gi aya ba yawdane ta to ba ya bra moi to si bo ado ngasai gi akhoi gi sum mi je ngasi su akhoi gi laibak thil mong na ham lai gi tre ko ma gi family kai om do no tok de se my family kai om do no eng den mamang gi da tha mamang tha da keno September da keno akhoi gi koktuk tan pi akhoi adu su mong na ham si do sigum my family do khal gi eng se ba da se da lupa lakun pi raga or khudra pi raga aduna sabas oidong na te ba aduna matik ja dong na te mi oi be live hai be si akhoi gi paisan leiba phang po su na te na ko aduna aina hygienic mari masi yamna khoi high gano oi gadra kitang henman gadra ai gi wakhan de ko hai mi de ju hai ai ju hai ge akhoi gi kano che moina khulai pho mining pa ju sunu ko foreign de mining pa ju sunu ma to ju sunu akhoi gi su khun ga pu lei me si ongtang security nge kai nam thaidu ongtang moi machine yeng ne kai gai ge ba ado ai nga chai makok ta haje bado dictatorship sidi moi gi government sem da kai da or manung gi rebel laina ba revolt laina ba adu do na apply to jago mi gi life and property mang ba ba ade ki mi gi integrity mang ba ba si phong na ne moi support ho je center support ho je ado mamang so in panjak masi koi gi moi na 2022 gi general state 12 natro kana bisona 12 state assembly election to budu da ami chana haibado madui da akoi adu so ai uhobam yawe mayam su ubirang ne khoi gi EBM je khoi gi wachela ka nom me la BJP ma dom da kan hobam yawdo ai bombe tha kan yingji moi jing ne do I kan I share de thai ba I share thai si action lo bu copy ona ad I share ju just one of their missionary ne kai kai lo gi re natra ne ko adu ga
मधुदसु मोइगी सु कांगबुगी पैसा लोई येनगी येनमु मतमदुदा सि काहल्लो ना हाइबदगी तौबदो अखोइगी काहल्ले मोइना नबुदा काहल्ले स्वाई अखोइ फरजोल गुम्बा हेंगलेब गुम्बा अदगी सिगुम्बा खितंग इंटेरियर ओइ मफमददी मी बोक चंगंद्रे ए तोंब चंगाबा तोंबगी ओ चेम चेट पिरने दुगा नंग थोखो यारे अमन गिलोंग नमदुइने सिगुम्बा पोचे याम तौखरे अमनुंगददी को अदुगा अखोइगी सु कैंडिडेट लेबनेना अखोइ लोइना पाउ फंगे दुइ मतंग अदु मोइना ngसाइगी कनो अखोइगी कांग्रेस की ngaranggi स्पोक्स पर्सन हाइबदो ओजा मनाउतोन हाइबदो बुट छानारगा बुट लोइसनबा हैतबने तोइसे अदु कांग्रेस तो ताइनबने तोइसे अदो सी कांग्रेस ताइनदे कना ताइनोदुनो थाइनगी कनोदा अखोइगी करिबा कांग्रेस लेट्रिंगेदगा लेरंबा कांगबुजिंदु करिबा अखोइ समाता पार्टी गायना अदे अदुम ताइनो या पोन्ते somebody to blame लेदना मोइ तौइने कछु नते अदुदि मयाम ले खनो गातने अदुगा अइना मुगसो हाइजरबदा ngसाइगी सिगी मोइना यामना dirty politics म तौरिबा सेंटरना अखोइगी मोइदना अखोइगी कैमता तौदबा अदुगा तंपाक्सिदना हेक्ता येंगनबा लेरगा मोइसे लोसलगे बे टाइप त तौबसिदी दिस इज टू मच मी मयाम अइना हाइजबे वानी लेरिबा इसिनो मयाम तारिबा खोलिबा चिंगी अदु मोइ लोइन खंगंगनी अदु मोइसु दारंगनी अइना हाइजे अदु मसिदी कितंग अखोइगी स्टेप मॉडल एटीट्यूड हाइगद्रा सिगुम पोसिदी तौहनिंगदे तौगे यूनिफॉर्म नाइन हेक्ट मोइगे 60,000 ला 70,000 ला होजे सेंट्रल पैरामिलिटरी फोर्सेस लेइ म्याम दो तखारो हाउस टू हाउस तखारो उना उपदो लोंथो उना दो उपसलो थीरो लोइन लोसलजे अदु मक्सु नते मोइदि सिगी पॉलिटिक्स जियो पॉलिटिक्स ऑन द इंडिया ने कनो छानाई पोट सेसिदा अखोइगी अखोइ मणिपुर तसेंगना अखोइगी करेबा अखोइगी कयाजिगे अखोइगी स्केप गोट ओहेन मने मोइना मसीदा सानैबा मेन रोल until and unless को अखोइ मणिपुर दी को आइगिदी खंगदे मखोइ मणिपुर दी ngसाइगी सिगी कम्युनिटी अनि हानबसी आइगिदी फैमिली यावदे वरिनी को आइगी मसागी फैमिली यावबा अंगांग आरामबा यावबा और खुदंगाप यावबा नत्रगा नाहरो याव अंगांग जिंगदुनो मोइबु मागी जेनरेशन द माबु हनगद्रने वरिनी को आइ हाजेसा अदा कजु हनिंगाइ लेरोय मसी तसेंगना हायगदी सेंटर दा लेरिबा मिसना होम मिनिस्टर पाइसना अमित शाहसना ngसाइगी फजना मपा मोइना ममा मोइना होम मिनिस्टर इजदी तसेंग हायगदी माना ओवरऑल इन चार्ज नि सिगी मयाम सि माना चा मानने यंगबिरगदी सब्साइड तौनी अदरवाइज जनरेशंस कया दुम चलेनी नागा कुकी की हानबदु सुदु याम थुनु लोशनगी पार्टी का हानबदु याम थुनु लोशनगी अदुगा अखोइ मेटेग तौनबसि तसेंग अखोइ मेटे सु तसेंग कनो याम एग्रेसिव ओइना चंगहलु बुसुनते सिदि जस्ट डिफेंस ने तोइसे डिफेंस इज द अखोइना हाइजेना मोइना सुम थारगा अखोइदा सुम डिफेंस तौ हारगदी अखोइसु नोंग भादोकसु सावनियातना पोतो अखोइगी ऑफेंस लागदी पोतो मोइना मु आईदी हाइनबने अखोइगी सुमाइना मोइ खुंगापोसिंगगा अखोइगी बफर जोन दा कापदो असम राइफल त लै अदु तोइरा तोइ कापसलुगदो सिदु मगा ngaतनि कापसुलोना अदु हारमनेदि अदु मसिगी पोछि अमरोंददि फते तबुसुं मोइना अखोइदा उटलिबा और चथरिबा स्टेट मॉडल एटीट्यूड सि नुआइतदना पेंददना हाइरकपनि मसिजना यामना एग्रेसिव ओइना अखोइगी हेक्ता लो खंगदबा खोतबा वाना सदेको हाइदि पेंदबदि हेलकना हाइबे वानेबा अदु मसिगी पोछि अंटिल अनलेस माना माय एटीट्यूड सेंगडोक होंगडोक्ट्रिंगै और मा सिंद्रेगै दिसिगी कनोजि किलिंग सिदि अदुम इट विल कीप ऑन गोइंग ओके जा ओजा अखोइगी आई कनोदगी अखोइ सेल्फ लीडरगी स्टेटमेंट सिदगी कोट मसाम तंग लौथोकसेके अखोइगी स्टेट असिदा हुजिक मरुइन हुजिक थोइबा फिबम सिदा हाइबता सिचुएशन सिदा तंगलु लेताबा पुरक्तुना अखोइ चखत लंबीदा चंगसिनबा ngамगदबा पार्टी दी कांग्रेस खक्तनी हाइबा वाफम से थमे दुगा मियामनसु मसी से अखोइगे खंग बहौरे हाइबा पोचिस थमे हाइबा तारे अन मरुइन हुजिक लेरिबा अखोइगी थोइबा लमदम सिगी इरांग किदा मयाम अदुम अखोइगी पब्लिक ओपिनियन पब्लिक वॉइस हाइबता हंगबसी कांग्रेसना पाइरगदी कांग्रेसना तौरगदी कांग्रेसता हिरम सिगी मतांगदा करी सोल्यूशन लई हाइबा वाफम सिदुम हंगदबते कमाय थंबिनि होजा मसे कोइगे कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन अमसी यावरिको अदो आइना कांग्रेस सिदबसु नते मसे ngसाइगी अल्टरनेटिव यंगकपनिदा अल्टरनेटिव यंगकपनि मसे कोइगे यस कोइगे ऑनरेबल सीएलपी लीडर ना हाइबिदो मदेदुदा सिगी पोचे बीजेपी न तौद्रबनिना हयेंग कांग्रेस ना पाइब मतमदा तौगदी मदु अखोइगी अफब ओइनेना हाइबनेबको मधु ngसाइगी
कांग्रेस फई फते की वानते पास एक्सपीरियंस की वानते हुजी की हुजी की चलिब सिनारियो से सिदा मखोगी कंट्रोल नमनी हाइबने समना हादा अदो ngsaigi amakak laye koige kano jo ai niken jo haje ke bako akon sum kona chatpada hojiki tawriba situation je sida hojik BJP se tasengna khujok khara dani hojik koigi kano tawr leise ayam badi loi frustrated orabani ko public se ko ado akoi sum koi chala hai kan wari sa kan se adunia adu de koi political party ki ni adunia dani mai sum wari sa na kan se da akoi congress pudi na te adu adu mai na to kan se da moi na hai mi sing jin hai ko yam phai kasu kai de ado hoji mathang gi coming election si da di akoi gi akoi su roina ma congress support toni to sum BJP dagi any of the BJP gi MLA khangde aduge legislature or mantri khang ama khangde anyone congress changak targadi akoi sungna thada ro haiba sigi wa ma haire ba se akoi sung koi chapadani ko akoi se dum periphery da akoi ngarang nahan uyum pok chale adeki ngarang deki nahan omna sigi khunung mai kamna ba kare ba khoi gi red zone do sangai tel thom chali ko suma mayam je ngang na kan sida koigi dumain haire bako ado hayeng vote ma naksala kanda sumain congress am changak targadi akoi di adusu akoi congress piroin haigale ba mi sing thino jikse aduna luidi ngasai gi congress yamna sigi state fast oina leitare akoi gi leiriba khara che akoi or kano new akoi fresh face putokni khangde amni khangde hanagi all stock sing je akoi gi masi kano moi BJP dum lepsu junu na hai moina English ta hai na all wine in new bottle na hai na do mi do adu ma pam de moi ta seng hai re ko sim de aduga aina lo selap to point tang haijening mana ngasai gi khui gi center na hai gadra entire center ai haijening dre sidi ningthau ga senapati ga sidi prime minister ga home minister ga ni ta seng hai di ko madi ngasai gi aina koi mi sum wari watai chadana phamma ko wari chada sum haina reise kari gi no moina ngasai gi cookie sing se suk yamna free hand thari ba or moi action load se kai do bi no sum hangna matam da moi moi sibu koi gi yerum sana kokpi ga to oyab jala moi sibu na haina da wonte sisu haini ko si praja sing haina re ba ado koi e madu khangde koi khangde moi kari agenda laibno koi khangde aduga tawdi tawchini mayam lo unai chini konai chini na damain hai aduga ngasai gi koi gi nikena haibada koi gi article 355 gi pan gi do madu do aham chalai matam da koi gi hanagi koi gi governor leramba anusha uke do ma si unaba matam ma haina chalai re na haiba aduga CM na mu chalai de na haiba adegi amusu sona kanu CM nong chalai de na haiba ade sonong chalai de na moi je even ADC bo koi confusion na me moi je are da nongma ma koi all political party ma ma koi CM banglo chang kan da CM masan dum admit tore ba si 355 chalai re mayam da expose to da bani na maina hai pati ki ma julo no khangna khre ba ko khangna ba de ado anyway sigi husiki koi gi CLP leader na haibi do adum haiba tabne ma se alternative yenga ga de muju phathaba phan tok tabne ba okay za